Ningizimu Afrika kuphi na kuphi la kufinyelela khona inyanga YoMpedi TV sikubingelela futhi sikwamukela njengenjalo ke mbukeli wami sihle nayo Mkhulu Hoti sihle nayo Professor sihle nayo inyanga YoMpedi Mkhulu ake sikubingelele bese siphinde sikwamukela uhlelo lethu namhlanje Thokozanisa nibonani dumela ngabsheni endalolo bulisa la inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti uprofessor ngasemithini ngasewelapheni ngilapha abantu ngisiza abantu ngiphakamisa abantu ngithwalisa abantu ngikhulekela abantu iwona umsebenzi wami kuthi hawu ngapha unenyoka ngapha ukhulekela abantu ngena kuphi iba nje endabeni ukuthi mina ngiyaphola ukuthi upholiswa inyoka noma upholiswa yini suka kulokho wena ufuna nje ukuthi usindiswe ube right uphile impilo engqono makhosi siyabonga. Sibonge Mkhulu. Topic yethu namhlanje soke sibheke kabanzi Isithwalo SeNkosi Yamanzi. Baba. Kodwa ke Mkhulu ake siqalela. Ake ucacisele umbukeli la masikhuluma ngomuthi wenduku Mkhulu abantu bayakhala la hey imizi yafa abafazi bayabaleka imali khona bayilandela izinto abantu bathwala imali khona kodwa mama bajabulile. Ngabe selikhona yini usizo mhlawumbe umkhulu angaba nalo kubantu abathi hayi usize wami mncane kakhulu. Omama abajabulile emakhaya awungadoda into ezinhle abantu bachama bahleli phansi uyazi inkinga lento sithola ukuthi sinobaba babakhona we graduate babuwa khona mhlambe sikhuluma ngomuntu o-teacher sikhuluma ngomuntu oyi-lawyer sikhuluma ngomuntu o-driver i-S500 sikhuluma ngomuntu onemoto umuntu odriver i-X5 yakanokusho umuntu odriver iBentley but umuntu wakhona akana nix athi ayinqela umama lento wenza istock suit akulungi athi ayibamba umama lento akulungi athi umama uthi hawu ake ngithi baba umama athi uyabuka methi uyabheka nje into amaphambili nje uboya bugqwele yonke indawo lento ayibonakali lento ayibonakali indawo lento le ayibonakali lento le inkinga lento njengoba lento le inkinga kangaka abantu abayinakile abantu bathatha ukuthi ukudinga induku indoda into emnandi ukudinga induku indoda akusinto emnandi ukudinga induku number 1 umfazi yakudelela uma ungena umfazi wakho ehleli nosibongile esitupini ubone beshaya izandla bathi behlele hey mngane esitokfeleni akakhulumi ngesitokfela esicabangayo wena ukhuluma ngesitokfela sendlini ebusuku ukuthi kunzima uvela kanje ungena ngegate esangweni lakho usibongile ubuye ngaphambili ufuna ukubona ukuthi lento ngempela ayikho ayibhodli lento thola usibongile mebheka nayo thola nje ukuthi ibhruko lishwabena akunalutho akuna kuthe du inkinga lento kuyadingakala ungizwe kahle ukuthi uma umuntu wesilisa uma ubaba uma uyindoda uma uyinsimbi kubonakala ukuthi ubaba ingakho amadoda ayibulala each and every year in South Africa we get more than I don't know amadoda ay 200 a year in South Africa community suicide umuntu azibela ngendlela ebuhlungu uzibuza ukuthi kanti inkinga yini buthatha lipipi fela motho buthatha lipipi satjoge ka setswana igana go tsoga ilela hela mosadi wa rwa itshwara ya lela hela umfazi uthi isimane nje iyalila athi umfazi uthi withi ayivuki mingavuki ayicini ayikhuli. That's why you see abantu abaningi umuntu avele nje athi no ake ngithatha intambo ngiyibulale ukuthi unkosikazi wami udliwa ingane engakanani thola ukuthi umama omdala na 40 years udliwa ingane na 22 years you can imagine mama sebona ukuthi ngilambile ngiyafa la kule ndawo. So inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti unomuthi obizwa nge triple power umuthi wenduku triple power ngibe no Nigerian buffalo of which ke ziyahluka. Nigerian buffalo ibiza imali engange 4.5 i-triple power ibiza imali engange 3.5 lana uyaphuza uyaqoba uqeda uqoba uphuza uqoba siwu3 lezi zinto manje kanti ngikhohlwana sengiyaguka kanti ngikuka ngisho nasemithini yami uyaphuza yebo kulento oyiphuza into yakho umqeda uyiphuza namahewu kube nesibili ke uyiphuze nje iyodwa njalo ke then kube nesithathu ke
lena ke uyirabha endukweni yakho uyirabha uma uyirabha lento le ivusa imisipha yenduku yakho le nduku yakho yakwazi ukuthi iluleke ke manje ukwazi ukuthi ephambili iyekele ukuthi emuva ifinyela siyabonga sibonge mkhulu ake siphinde sibheke la mkhulu kunalamafutha lawa abizwa ngeJezebel oil amadoda ake ucacisa kabanzi ngawo sikhuluma ngezinto ezinkulu ke namhlanje sikhuluma ngeJezebel oil amafutha wokuphatha amafutha wobuhle amafutha wemali iJezebel oil is so powerful in a way ukuthi angazi ngathini uma ungumama ufuna emsebenzini bakholele ufuna ukuba nemali ufuna ukuthi imali ibe khona phezulu kwempilo yakho uzala kimi phethi imali engange 3000 ngizokunikeza iJezebel oil amafutha wemali amafutha okuphakama usisi uthengisa into enhle into yomama thola iJezebel oil iJezebel oil umkhulu Hoti akanamthetho for yona uyageza ngayo uyazigcoba ngayo uyafutha ngayo uzigcoba emashiyeni ngayo you use it the way you want for money attraction for namadoda uma uyindoda is for abafazi iJezebel oil uyakhulumisa uthi Jezebel oil ngifuna ungenzele kanje le spirit sika Jezebel sokwenzela into emhlola uma ungumfundisi qoba iJezebel oil before ngene enkonzweni muqala uthi haleluya bathi abafazi amen uthi haleluya bathi abafazi amen kubonakala ukuthi unaleyo nto leyo that thing ay anginani bakwethu makhosi sibonge mkhulu ake siphinde sibheke la mkhulu masikhuluma ngebhandi le gambling mhlambe kumbukeli osekhaya njengamanje ogembulayo ogagaza wine mhlambe umcacisela lisebenza kanjani lenzane nokuthi angalithola kanjani ibhandi le gambling lasikhuluma ngebhandi ozofika ulifaka hayi lamabhandi afaka amazulu babangena obunkabi nobusathana nobusa hey uyaphila usathana labo bantu labo hey uyaphila usathana mina ngazi kwenze njani abantu bafika bababulale nje abantu ngendlela esimanga uyalento lokuthi inkabi thina ngespade ayikho into ekuthiwa inkabi nangisuthu akare inkabi inkinga kona ke tsibe inkabi urking ake abuza wabuza inkosi wabathini umdlongobani ukuthi kanti nabiza abantu ngegama lenkomo wenze njani yilento lokuthiwa inkabi ngoba inkabi kusuke kuyinkomo ukuthi inkomo enjani ugugula ngokwakho nawo manje uma umuntu make sure ukuthi uthola ibhandi le gambling hayi ibhandi le inkabi nebhandi lokubulala abantu nebhandi lempi thola ibhandi le gambling leli bhandi le gambling uzofika uthole imithi la kunyanga YoMpedi uthola ibhandi lakho le gambling uma uqeda uyophahla la uhlala khona bogogo ngihambile ngayolanda induku nasi ngizilande kwa Hoti uHoti ngicela induku lezi zakhe ngigcwalisa amandla zingisebenzele uzabe uthatha nje ibhandi lakho yalifaka ke usuyageza ngemithi yakho ugeze ngemithi yakho ugeze ngemithi yakho uzowina konke kuyokhanya kwasuka umuntu from Eastern Cape ephethe imali engange 40,000 athi mkhulu ngiphethe lo 40,000 ngidle u80,000 ngebhandi lakho ungithumele lona online ngalama shipping lawo ungithumele wona athi umqeda ngathola imali engaka ngathi no angenzi ngikwazi ake ngilande futhi into engqono kumkhulu ngoba ngibone ngaleli bhandi leli so uma umuntu sinikeza amandla uyekela ipride engenamsebenzi une pride but awunamali how useless you are Nkosi yami une pride but awuna nix une pride inkhuma nawe kuyimanje awufanga underpen ayikho underpen amandapeni washintsha ngawo awu2 ngeviki but une pride awubulisa abantu endleleni uhlala ukwatile njalo but kuyimanje ufake ngisho iphenti lengane yakini ngoba wena amaphenti angqole wonke hayi bakwethu inyanga YoMpedi mkhulu makhosi sibonge mkhulu ake siphinde sibhekela mkhulu omama bayakhala bathi obaba bafuna ukubanikeza imali ubaba bathatha imali bayidlena lezi ngane ebizwa ngama 2K abafuna ukukhipha imali so kumuntu ke mkhulu othi ufuna ukuthi indoda yakhe ikhiphe imali ilethe ekhaya ondli ingane uthi akeze no 100 rand 100 rand bayakhala obaba bakhalisa ama 2K ewona amahla ama 2K nawo ayemanga mabi yazi ake suke kumona bakwethu ama 90 laba bethu laba bona hayi abanalutho uyabona ama 2K emahla ama 2K uyazi mahla ama 2K ngisho nasemehlweni omfundisi yazi ngumfundisi kumprofeti but ngibone ngithi hey
yazi kodwa ubizo kodwa yenye into ubona ukuthi inhle lengane uma uthi ubuka iskin sakhe ngathi ubanana mahle ma 2k bakwethu bayakhala mama imali azingene ekhaya siphelela kuma 2k omama nani musuganiwe before you khuluma ngale topic umusuganiwe musani lento ukuthi ungagezi bomme sivale kanhlungu akasagezi angafaki night dress ukusuka ekseni ngemsebenzini nangibuye usafaka night dress eblue mangibuye emsebenzini usafaka night dress epink le night dress inze efaka Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday till Saturday futhi uma ungathola umfazi ke ungasebenzi uyayifaka night dress khehle uyayifaka night dress ekseni uyageza nje ugeza nje afake futhi night dress yakhe ageze futhi ekseni afake futhi night dress yakhe siyabaleka mama siyabaleka thina siyabaleka uyazi thina manje we need something in a vibe we always seek for something in a vibe the most reason amba phambili ukuthi amadoda cheat ingoba lento lekade ibona kuwe uma usekufakela akasayiboni ngakuthola mina ukwazi ukuthi iphonsi yafakwa ngakuthola mina uyazi ukuthi ugcoka kahle uma ufaka iskate sakho iskate sibonakala ukuthi usisi uma ufaka ibruko lakho ufaka ibruko manje awusakwenzi lokho sengihlala njalo nje mangithi ngiyabuka ngibuka umuntu ongathi futhi umntana kuma ngathi umntana kuma umuntu lento le yasibalekisa thina mama sawo basiyabaleka bomama asifuni lokho ngakuthola mina uyazi ukuthi ufaka imascara uyazibhala uma uqeda ukuzibhala ufaka iskate esikubamba ukuthi uyabona ukuthi mangubhekile kube nento engathi ithi kodwa kwamanje awusakwenzi lokho usuhlala njalo ufake i-night dress lento leyasibalekisa gezani bomama then bomama mayekuthi wena umama ogezayo ke noma njengoba Hoti sekukhulumile usiyoqala ke uyageza ngenzele kanje qela i-100 kubaba ukusogolisa ngemali ubaba odliwa ama 2k ubaba onyamalalayo umuntu acela 100 ungiphathele imali engange 3000 uze la kumina i3000 umnikelo wakho i100 imali engizofika ngisebenze ngayo la ekhaya imali endoda yakho Mkhulu how do you mean lana ngithatha umhlume kanhloyile lo mhlume kanhloyile ngulalise ethuneni for into engenza 7 days ngithathe umdlebe ngaphansi lo mdlebe lo manqeda lo mdlebe lo kuhlanganise neminye imithi bese ngithathe le mali yakho le ngishise manqeda ukuyishisa ngugqabe ngayo imali yani yendoda yakho 100 rand le manqeda uqaba ngayo imadoda ngizwe kahle kodwa manqeda uqaba ngayo ngiyacabanga ngugcabe manqeda uqaba ngale mali le indoda yakho ayizukwazi ukuthi ise imali anyway imali le iletha kuwena all the time then emva kalokho uma nyanga YoMpedi mina ngiyindoda ngoba ukhulumela abafazi ngifuna umfazi wami anginikeze imali ngoba naye ngiyayifuna imali kuyena ize mina kumina ngiyenze the same thing phakathi 3000 ngiphatha 100 rand ngizoqhaba ngemali yomfazi wakho uyonikeza wena nje imali yakhe then uma umfazi ufuna ukudlisa indoda senza ke manje ngifuna ukuthi ugcobe lo muthi lo kwipets uyawuthaya lo muthi lo uthi kwipets uthi ugcoba lo muthi lo kwipets after zufaka ipets for 3 days the very same pet awuchinchi lensiya yakho lokuwela kulo muthi lo iwele futhi namhlanje iwele futhi kusasa on the 4th day yakekebula kahle uyithi not kuma periods ungekho kuma period ngifuna discharge umuntu uthi ebhodweni kwisopa isopa into yohlala kuwena forever mina ngiyawazi umuthi angithwasisanga mina isidididi mina uzozidlisa into engekho right umsebenzi wami khehla bakhosi sibonge Mkhulu ake siphinde sibheke la Mkhulu Isithwalo SeNkosi Yamanzi awuthi ucacisa kabanzi ukuthi isithwalo sikanjani leso uma umuntu ethwala inkosi yamanzi umuntu ufika kumina la ekhaya ephethe nje imali engange 30000 umuntu qeda ukuphatha imali engange 30000 ngiyayiphinda futhi 30000 ngikwazi ukuthi ngikhulume into umuntu ngihleli ku meeting ku bedroom umuntu athi Mkhulu Hoti isithwalo imalini cabanga ngubedroom ethi cha isithwalo 30000 it's so rude so ngivele nje ngithi kuwena awuye kuma video so ngiyayiphinda futhi isithwalo SeNkosi Yamanzi is 30000 wena what you do ufika la kumina uhleli 7 days upurified ungahlangani nendoda noma nofasi uma uqeda ufike la ekhaya sokusebenza ukusebenza sambe nawe masamba nawe
noma wena uyiyele ngokwakho akunankinga uyongena emfuleni uthwale inkukhu emhlophe phezu ekhanda lakho uma uqeda ukungena emanzini le nkukhu le kumele ukuthi isale ngaphakathi emanzini uzobona ukuthi uyokwenzeka ini ngayo uma lento isingena kuwena ngaphakathi uyofika inkosi yamanzi ingene kuwena from that day uzabe usuthwele then uma uthwele uthwalela ini uma uthwele uthwalela ukuba nemali nokuphakama iyona nto inkosi yamanzi ezokuzela nayo futhi kwenza ukuthi ube yiyona wena phezulu impilo yakho makhosi Sibonge mkhulu sibonge nakumbukele ekhaya ya kumuntu ofuna umkhulu Hoti inombolo iyavela ku screen siyabonga